Ikaze nshuti z'akadasohoka mwe mukomeje kutwereka ko mudukurikirana 5/5. Uyu ni wa mwanya tubagezaho inkuru ziba zikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Inkuru tubazaniye none aha ni inkuru ikomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga y'umusore waguriye umukobwa amandazi agera kuri 6 ashaka ko amuha ibintu, ariko uyu mukobwa akaza kutabinyangamugayo akamucika ariko agasigarana telefone ye. Mu karere ka Gatsibo umusore yaguriye umukobwa amandazi 6 ngo amuhe ibintu. Uyu mukobwa amaze kuyarya ngo aza kubimwima, ibyo amuviriyemo uko uyu musore yahita amwiba telefone yari afite. Twe twavuganye ko ndi bumugurire amandazi nkanamufasha nkuko twe dusanzwe tuziranye ngarama ku bintu aranyuma, nabinyuye namutwara telefone ndayigurisha. Benshi mu bo tumenyereye mu myidagaduro cyangwa se abastari baragaruka kuri iyi nkuru itangaje, aho bibaza ukuntu umukobwa ashobora kugurirwa amandazi ubundi yarangiza akaryamana n'umuhungu. Bitoroshye mugezaho mutera inda kubera amandazi. We no gutera inda gutanga ibintu ku mandazi, amandazi 6 we. Ubwo mwana navuka tuzamwita nde? Si bebe mandazi, kimandaje azaba ari macubiri nk'amandazi. We amandazi cyakora inkuru ziragenda, izo nkuru abana mbega inkuru we ariko sari we. Ubwo nkaba nguye ku nkuru umuntu bamurongoreye amandazi 6 yanga gutanga ibintu, ubundi arangize bamwiba telefone. Mwarangiza shewe ndaya ndumva indaya zifite gategori nyinshi, ahubwo muzatubwire amapeta ziranga. Umuntu yanze gutanga ibintu bakumbe bamwe babitangira inzoga abandi amandazi. Iyi nkuru wavuga ko ari inkuru y'icyumweru ntabwo yababeshe, dore ko n'uyu musore abyiyemerera ndetse akemeza ko yagurishije iyi telefone. Akaba avuga ko nyuma yuko yaramaze kugurira uyu mukobwa amandazi agera kuri 6 yaje kumucika gusa agasigarana telefone ye mu gihe bari bumvikanye ko bagiye kuryamana. Uyu mwana w'umuhungu akaba yaratangaje ibi byose nyuma yuko umukobwa yamuregaga kuba yamugurishirije telefone. Uyu mwana w'umuhungu agakomeza avuga ko uyu mukobwa hari ibyo bumvikanye atubahirije, aribwo yemeye agatobora akavuga ko bari bumvikanye ko bagomba kuryamana nyuma yo kumugurira ayo mandazi. Ni mu gihe inda zitateganyijwe zikomeje kwiyongera ndetse n'urubyiruko rukaba rukomeje guhura n'ibibazo byo kutabyarira igihe. Ibi byose bikaba biterwa n'ibishuko bagenda bahura nabyo. Uyu mwana w'umuhungu uvuga ko yari yemerewe ibintu, ariko uyu mukobwa akaza kumukwepa agahitamo kugurisha telefone ye. Arabivuga rwose akabisubiramo, ubona ndetse anabihagazeho nk'umuntu wakoze igikorwa gikwiye. N'umukobwa akamushinja kugurisha telefone ye, ariko mu by'ukuri yararenze ku masezerano y'ibyo bari basezeranye, akamwima ibintu nk'uko uyu musore abivuga. Abana b'abakobwa bagakwiye kwirinda ibintu nk'ibi ngibi byo gushukishwa ubusa ngo baryamane n'abasore, dore ko nubwo bitabayeho iyo biza kubaho hari igihe byari kuzana ingaruka zikomeye nk'iyo uyu mukobwa aza kuryamana n'uyu musore. Ese wakwibaza ngo umwana wari kubakomokaho yari kuzahabwa uburere bumeze bute, dore ko umwana w'umukobwa akiri muto ndetse n'umuhungu akaba akiri muto, ndetse kandi bikaba ari n'ibintu baba batateguye byabagiraho ingaruka ubuzima bwabo bwose, ndetse n'umwana ubakomotseho agahura n'ibibazo bikomeye by'ubuzima bwe bwose. Abana b'abakobwa bakaba bakomeje gukangurirwa kuba maso ndetse no kwirinda ibishuko.